Wow. Oh là là. No hidi nani? No hidi fi wallahi do ko hado franchement. Ay mi andano me bay non so to no lang wada mi jip ko naajo pe do. Kono ay nadi Allah la subhanahu no diri me wonti day. Ara ko non hodira. Aray on be sifde ni kasi sansumente d'urgence no fami do ni aray ko enen ala ji wondi. Ala ji do hande kadi goddo sifanta ko partenaire be membe ko hombo woni mo. Seulement on est avec sa chérie Coco. Aray kanni. Kanni aray odo kanni o wi kanko tigi on wala joni ko faala. Aray o suudali dum nongoy o holli kadi ko laabi pos o holli dande dow aray ko ala joni ko faala. D'accord? Aray hande den ari do alaji hidugol kanko e kanni. Voilà, haray hiwro den be salminen be yewtude mabbe fi ko fewti o programme mabbe fi ko fewti o falindiral mabbe. D'accord? Kanni jarama goy. Awa, nalaga hidonge jam. Wow. Haray tigi on hodo gondo e dudude jama dalen on e dudude. Inda si tawi wona alaji haray afala kane. Kanni sifani men ko honno an e alaji yidirdon ha yewtudon fi ko fewti e fi yettere ko ba mi do arde ga mi do arde ga nder suudu ga mi do yiwude mo ko dum wadi ari andi alaji no do ari mi do andi de si mi ala no arde nder ndu suudu mi andata no e mo nder ga ari andi mo kadi d'accord ara tippude dum no wiwda an alaji mo welama fi dewga suna fadila ko gonga sobe mo be ngokki mi do fala fi kala himo wayni fi kala mo himo belsi himo jokki ara goto forsama lande ay mako yewti kankari moyni mo falama sobe. Wow, c'est génial, hein? Oh là là. Alaji, il a ni de nos cas. Veli moja. Do kadi ko mi welta di konta wo. Madan kanida do me yidiri na. Ko gonga makko kono ardata ni. Anyade ko be jodi be yewtere. To na so ni lanjoni ene ko tolaji ay Allah le do jukki. Min kadi Allah walli wi yana e wonde seera enen dido kala jitta jogu yalla wallu en jittuga di jukkunaji ni seera en bi ko wallito en ukkindira en ala yiide ma ko sabu Allah ne laado kadi ore ko jambata lan kon kadi la yiide ma ko sabu Allah ne laado kadi wi yidirma ka ko er ko men ariado min kadi mi innima min la yiide mo min kadi ay watti ko subi kala ni subari ma sabu Allah ne laado no mi anda ay mi anda no me bay non so to no lan wada mi jip ko naajo pe do. Kono ay nadi Allah la subhanahu no diri me wonti day. Ara ko non hodira. D'accord. Ara wambe sifle ni o nani dum do be do dido be subondiri fi kala ko ni tigi gombe fewndori. Ara iden tori Allah non stayi hara arsikeji mabbe no jilli. Ara yo Allah lon do newi murando parce que wona kambe tundido kadi okkindirta. Il faut forcément ara mobbe nge cende den didi kala wonata ko tawti. Si tawi kambe kadi be tawti dewgangal ara vraiment hiden hidi yeli yo dum waw laatade hakkunde kanni e alaji. Kanni. Ana yidi lan kan hidala. Ada yidi lan. Sebab no hidu ko termasuk jombata ko na rajun. Ayo la lating ne. Amin kadi ko mi dum ko min la yidu ba ko foto na sera. Ya Allah la subhanahu wa ta'ala ko mari tan be inira en dew gangal e wore jamma jere nani. Ya la neonu fami men ngo fofota. Min do la yidu ba gande labunde ese an kada da yidu ba gande labunde. Na. Ada yidi ka yidan. Merci infiniment. Voilà, franchement, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Tawta kanni ho ligi gol makko lamu gol pos ko fewti alaji, Ara do non, si tawi lati ke mobbe jabi, Allah lon do newni muradin, on va faire un mariage hors du commun. Franchement, hara ko mariage mondial comme on le dit. Hara invité artiste be, invité partenaire be, invité himbe musibe meden wombe e kawte men be arabe tawde e dewgal si Allah lando newni du latike. D'accord? Ara déjà nini déjà gila dum fudda wolede
comme on a dit hiɗen falete yo artiste ɓe kumaluɓe aru tawde ha jon dalen ɗo déjà woɓɓe fuɗɗi manifestade wonɓe ko jalaniri partenaire ɓe wallitiɓe men artiste ɓe hiɗuɓe golle men ɗen aray ɗum no hitti e men fota kanni no weluma ka mo aussi jalamen dara sayɗa welti jalanan taw wa oh là là ɓe no hiɗidiri nani ɓe no hiɗidiri fe wallahi ɗo ko ha ɗo franchement d'accord ara alaji si tawi jama on pera on ɗum laatike moɓɓe jaɓi ɗum laatike no falirteɗe noon ara mo landike ma sago ma ara ko artiste yo hombo addete ɗo fijana en ka mariage ka pera men ɗo ɗo koto an sago ma ɗo affaire artiste na umi sikku momi jentoto tawa yino welalan way ay oɗo bo oɗo way ko jibo koy oɗo mi jitti seeɗa Il n'y a pas de souci. On va demander à Kani aussi. Kani, d'accord? Kani, musubini mane. Si pera on sabi moɓe newni. Hara ko yimo hombo addeten ɗo fijana en deññande. Sagoma. Maɓɓe fewji. Toroto ɗon e wonaɓe e okkayɓe ɓe. Siɓe fewji haray waɗa noon fijindaro hara ko yimo hombo artiste yo hombo addeten ɗo fijanayi voilà ko zéléluma Zéléluma ah là là donc alaji c'est un fan de Zéléluma d'accord kanko sago makko si mariage makko waɗay sago makko koye adduɗo Zéléluma o fijana jama on weltare waɗa welo sifa non ara tigi on ko ɗum woni ko falete oh là là y a pas de souci Zéléluma tu as entendu hein ara alaji c'est un fan de toi sago makko mariage makko si tawi laatike ara ko ya aru tawdeɗa e muɗum les autres artistes aussi pourquoi pas d'accord y a pas de problème vraiment ça nous réconforte davantage hiwgol ɗo kanni hande men neɓi nande inde mago e kanni tuma men yewtidi alaji o yewta e men kanni ka labtani fof kam e walno toon ko inde kanni tun wonano yewtede ha kanni d'accord là kanni aussi ay mo aussi franchement Kanni, oh là là, c'est la belle dame de Aladji. Ah, elle est charmante, hein? Elle est vraiment charmante. Mo foti, mo fini kadi. Oh là là, Kanni, vraiment, tigi on hande ɓerna men de min tentini min ardon hiwma ɓernande waali ko mimako par ce que ari mi neɓama yewtede fima d'accord Chers partenaires, c'est Kanni en question. Aray ko do alaji fala kura dalen men tayo men hewtudo men hiwrobe men salminamo men ganda ko hombon Kanni o wona do yewtede fi mudum a tout moment. Donc ko kanko ni haray Kanni me weltike nani. Haray sago men pera on vraiment yo mobbe newnan en harabe sattina nali en. Si tawi non be newnal haray ko dum. Allah ɓe hokku kan oh là là Allah ɓe hokku kan mon fijiri innugol ɗum noon latta ko harayi ça va être un beau couple franchement Allah vraiment ɓe weltike Kanni ko jaɓɓiɗa men kon yernuɗa men ke toute souriante iɗa moosi iɗa welti fi ko fewti komin ari kon ɗo fi ko fewti giggol ma e alaji vraiment haray tigi on meɗe welti nani d'accord vas-y alaji joni gotol Faboucar aɗa jabaro toure koni ɗon aɗa weltanamo salminama aɗa weltani kadi partenaire men ɓen yalla wlando walde en fof ko ɓuuri moƴƴude fiyete gassiga ɓakata yalla ɓurto ɓeydande en kan denen allah wlando ɓurtan yeltude ko ɓuuri moƴƴude yalla dandemo siboji ko yiloto leydi e kammu yalla kore moƴƴere koye leydi e kammu amin Kanni kan kadi ko honɗum arra ko yewta aɗo en seedude ɗo certainement ɗa mari ko yewta ko raɓɓiɗi Kanni miɗo weltide on ɗum weltimma na ko mi yiɗimo ko oɗum ɗo weltinimo d'accord awa hara meɗen faala ɗowtude on tambito on ha hewta e moɓɓen dara si ɗum laatoto nani Kanni haray ko ɗum toriɗen ka haray ko ɗum ɗon weltini en fof meɗen merci beaucoup nani Fatoumata Kanni haray min hewti e ɗe balɗe arayde kadi si Allah jaɓi nani merci infiniment Aladji oh là là couple mo ngono foti koy mais je suis jaloux go mi fuɗɗi jalousie de koy kisan Aladji mi fuɗɗima jalousie
mi weltani ke jama julɓe. Merci. Merci, bye. Merci, bye bye. Kani, bisous, bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Wow.